खुलुमबाय आंनि गामिया मतिन बसुमतारी न' नामा ओमफ्राय हांमा गामि सांमा साफारियाव थायो आं आइया टेकाबाम बालाबारियाव थायो बारि नेनाय हिसाबै थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन बिदिनो जों फैगोन साननानै माने सानफ्रोमबो नायनो थाङो नायनो थांसेयावबो जों माने देवबार दिनै जाथाय जालांबाय अबेखै थांखो बेखौ थार हमस्लाबनो हायाखै जोंबो जनाय साइडजों नागिरबाय बगरसाफ्रि जनाय बिदि राजाखाना सब नागिरजोबदो मोनाखै मंगलबारैसो आंनि आइखौ मानसिफोरनिफ्राय खुगा खुगा खोनादों ओजोंहा दिमु गलायावबो वान शपखै बेरायनाय साननि 12 बाजियाव सिसि केमेरायाव दङ नुदों आरो बिथिंजा गावनि बिजामादै जानाय सिलियावबो 4टायाव नुदोंनो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनायखाय फैगोन साननानै जेबो माथो होआखै होनदो माथो होआब्लाबो जोंबो जोंनिसिमबो जोंबो खबर हरजानो लुबैदोंमोन जों थेवबो बिनि खुगा गामिनि खुगानिफ्रायबो खोनादों बाम्पार ड्राइभारफोर दंमोन जोंनि खाथिनिनो बैनायमोन बिसोर खिथादों नंगौ नङा खर' खाख्लुमना अखाबो दं अखा बिराद हादो इखालि हराव गाव अबाव थादों मादों इखौ रावबो मिथिला हरनि 3:30सोआवसो नुदों बे अखाजानाव बेनो लास्ट बेनिफ्राय सानाव नुवाखै होनदो बेखौनो जोङो फैजानो लुबैयो आंनि आइखौ जों बिराद गोसो गोरबोयै अननानै दिनैसिम 10-20 बोसोरसो जाबाय खर' एसे गाज्रि जादोंबाबो मोजाङै साबना हामना मोजांसिन जाबोनो हमदोंमोन गावनि ताल लानानै न'आव थांलाय फैलाय खालामो 4 किल'मिटार टेकाबाम बालाबारिनिफ्राय हांमा सापरिसिम थांलाय फैलाय खालामनानै बिदिनो बेयावनो जायो ओंखामफोरखौ हांमा सापरियावनो जानानै थाङो आरो हैनोबो थाङो जोङो बेनिफ्राय जि दिनाखन थांदों बियो देवबारै बिनिफ्राय नागिरनानै मोनाखै 19 तारिखनि देवबारनि दा दिनैजों सानब्रैयानो जाबाय जोङो साननैया समबार आइखै नागिरबाय जनायखै बेनिफ्राय आरो माबाखौ मंगलबारखौ एसे नागिरबाय सिलाफोथाराव नागिरबाय अखाजान नागिरबाय बेनिफ्राय नै दिनैबो बिथिंनो अखाजानखै बगिबिल बिथिंजा नागिरजोब्बाय आरो नागिरना मोनाखै सोरबा नुयोब्ला बे नाम्बार जानबुं नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामना हरबानो जाहैबाय गोजोन्थों मोर नाम मतिन बसुमतारी हांमा सापरि गाँव আৰু মোৰ আই ডেকাবামত থাকোঁ অহা যোৱা কৰে হাংমা চাপৰিত লৈ বাৰী একটা আছে ডেকাবাম বালাবাৰীত ইয়াতে দেওবাৰ 19 তাৰিখত মোৰ আইটো মানে হেৰা হৈছে চাবলৈ নোযোৱাৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহটো গৈছিলে 11 বাজিত ৰাতিপুৱা অহা যোৱা কৰে বুলি মানে যোৱা নাছিলে এই টাইমতে ই গুচি গ'ল পশ্চিম সাইডত অকাজান পাইছে বুলি শুনিছে আমাৰ গাঁৱত এইটো বাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰবিলাক দেখিছে বুলি কৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটো মানুহ বিচাৰিব গৈছিলে সোমবাৰ দিনাখন জোনাই সাইডত বিচাৰিলো আৰু মঙ্গলবাৰ দিনাখনে আমি শুনি পালো মানে অকাজান বাইপাছ তলত ৰাতি 7টা বাজিত মানে একটা দোকানীটো কৈছো ইয়াতে দেখিছিলে 7 বাজিত ইয়াৰ পৰা মানে দিনত কোনো দেখা নাই বুলি কৈছে আমাৰ গাঁৱত বাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰবিলাক মানে দেখাটো হয় নহয় বুলি ভাবি পেলাই মানে ইহঁতে উল্টা ঘূৰি আহোঁতে মানে দেখি পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে আনা নহ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমি কালি আৰু আজি 21 আৰু 22 তাৰিখ আমি বহুত বিচাৰি আছে পোৱা নাই আইটো এইটো বড়োলেণ্ড বুবলিত ছাৰবিলাক নিউজত মানে যেনেকা উঠাইখিনি এইটো চেনেলৰ মাজত কোনেবা আমি হাত জোৰি পেলাই কয় কোনেবা দেখি পাইছে যদি মৰম চেনাই লাগি মানে এইটো নম্বৰ একটা দিম এই নম্বৰ দিনত ছাৰবিলাক দিব এইটো আমি আশা কৰিছোঁ কিবা এটা মোৰ আইটো য'ত হ'লেও য'ত গৈ পাইছে হ'লেও মানে ৰাইজৰ ৰাজাক মানে অনুৰোধ জনাইছে পাম বুলি আশা কৰিছোঁ মোবাইল নাম্বাৰটো আছে 7086263676 আৰু একটা নম্বৰ দিছোঁ 970707860436